Bağısına çıkmış. Kozlu koy bu. Kozlu koy. 130'dan. Ben aslında 130'dan. O zaman aydan. Pişt. Telefon verirsin mi? Ya. Ayta veririz. 837 448 48 49. Ben koylarını da sürüyorum. Kaz. Koz var mı? Sen bağırım kazı. Assalamualaikum. Nasıl? Aman ne diyeyim? Nasıl oldu? Tamam. Bağasına kimin? Arzaktın bağasına. Arzaktın bağası. O kozlu koyuyor, buna koyuyor, buna kozsu. Ha şu ya. Ne koyayım ne kozları. Ya. 130 mu tenge diyor. Allah'lar oyun bırak. Kaça bas kozlu? 27 bas. Qurg'oq yo'q, erkek. Erkek. 85 ming erkek. 85 ming azma savdosi bor, 24 bas. Nomer verirsin mi? 8775 477 15 16. Şunu at saldım üstü. Lengir. $85 tengeden. Çapbayga 24 bas. Siyemiz mi alırım? Buyursun. Öt geçsin. Kaç yüz lira var? 60'dan sonra. Basına mı? Çapbayga. Erkek o karşı. Erkek. Ver erkek mi? Saldığımız var koyak bakarız. Onu sayısın. Kaçadan mı var? Var 60 devatın dostum. Poyuz kaç gel. Kurgaş mı? Kısır ol garajda. Poyuz kaç zor şey mi bu? Ne verirsin o? 60 devatın mı? 65 o karşı. Ağası bravsız. Bravsız kança? Vat 60'dan devatın. 60'dan. Koşkarlar ver koşkar. Öt geçsin. Assalamu alaikum. Şaşma. Bağısına hiçbir. Valla 120'dan. Kaç dedi? Ne 120 ha? 110 dedi. Ne var? 120 110 100 Toklaşı. Toplar. 60 70. Telefon birisi mi? Yok mu benim telefon? Bu. 100 dedi. Ana kozlu koygança? Onu 100 sırap dur. Koz ismen be 100.
Ақ қозымен қоя? Ақ қозымен ба? 100. Ладно, қанша? Бір жаңалаш па? Ассалаумағалейкум. Қалайсың балам? Айтыңыз. 50-ден. Қанша бас? 6 бас. 6 бас ұрғаш еркек. Bir erkek, 5 ұрғаш. Еркек анау мүйізі бар ғой? Иә. Еркек мүйізі бар. Номер бересіз ба? Телефон. 747 561 0707. Өтіп кетсін. Олар қаншадан? Сенікі ма? Қаншадан олар? 38. Басынан ба? Бас 38 мың. Бас 38 мың, е? Не, күтіп көрмей қалды. Түсің олай не? Қанша деп? 80. Қошқар? Ұрғаш. Боз ба? Сыр қанша тума? Bir tuğan. Ötüp ketsin. Solda жүрсün. Uydu kaşar. Ұрғаш ма? Ұрғаш. Мына қозын қанша деп тұрсыз? 40 мың. 40 мың. Рахмет. Амаңыз. Қанша деп тұрсыз? 70 мың. Асына 70 мың ұрғаш, е? Ұрғаш. Боз ба? Боз, владик. Екеуі де боз. Қанша дедің? 90. Басына 90. Балапан. Бағасын білесің ба? 80. 80. Қошқар деп. Айтса қошқар. Қошқар бағасы 80. Бағасы 80 мың. Саудан жүрсін балапан. Кетсін балапан. 80 мың. 80 мың. Екеуі басына. 160 мың екеуі. 260 мың. Еркек ұрғашы. Еркек. Екеуі де еркек. Өткесін. Алпыстан. Еркек. Алпыстан. Өткесін. Алдыңыз ба? Сатам. Қаншадан болып отыр? Мыналарды 60 деп атыр, мына қозды қойып 90 деп атыр. Қанша бас продайсыздық? Үшеу. 1-2-3 балаң ақжып. Ана ашетіне тұр. Үшеу 60-тан қозылы қой. 90 деп атыр. Мынау қанасы.
Osman 90. Osman'dan devatın diyor. Kozlu koy. Ekevi değil. Kozları erkek. Baylagan karşı duramayız. Numara verirsin mi? Telefon. Telefon 771 548 93 09. Dur bak. Savdan. Hozir Himalaydan kaç. Kozlu koydan kışkın. Erkek ekevi. Ne yaktan mı ne yaktan derler mi? Ya. Kaçadan? Ne yaktan kaçadan? 120'dan devatın kozlu koyular. Bir basına cücüme koz men. Boğaz koyular 90 Bu 85. ne yak bu boz? Bunanda da içinde var. Yok boğazda. Kozlu koyda. Bular bu yakta kaça devas? Bulardı 55'ten sattım. Ma baylalı turgan 6 aldım. Aha, 55'ten gitti. Arjağı? Meniki koy жаңа біреу көрем деді шығардым. 120'dan devat. Cücüme koz men. Doktor 60'tan ya. Ya 60'dan. Numara telefon verirsin. 778 234 33 16. Diyorsun. Ne da siz koy. Ya. Ondan sağlık koylar. Iri первородка, второродкалар. Iri koylar свежий. Bağası. Бағасы 100'ден сұрап жатыр. Саудасы бар. Basına. Басына. Барлығы буаз. Mal. Кеңес, шаян. Çok yiyorsun. Yok,